Ni Gobernador Henry Aliw ang ahensya na ng gobyerno ding measure sa dapat gawan, lakwas na karing coastal areas, kay labot Kapampangan. Pauli na itining limbog a MT Terra Nova king dagat na ning Limay Bataan, ating kargang 1.4 million liters na ning industrial oil, libutad na ning aplit ng bagyong Karina inyong July 25. King may nga labas sa ngaldo, minuna na ng report ng Philippine Coast Guard miras na muna man ning oil king danuman na ning Hagonoy, Bulacan. Inya bang makapagsadya, malaw sing koordinasyon daring mialiw ang opisyal king lalawigan. King initial report ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, at chula king may 20 barangay karimbalan ni Makabebe, Masantol, Lubao, Sasmuan, Minalin at Guagua ding malyari mi epektuan king oil spill. May 5,200 fisher folks na naman din directly affected. Kaya biya ka rin ring fishermen ang pong fish pond operators. Kabang at sunoman king may 18,000 ding bilang da ring indirectly affected. Ingbala na ning Minalin na kebalon king kayo sang egg basket ning Central Luzon, kilalaya mo naman karas king tilapia. Nasa na kanuning lokal na kapanibalan na pasik na nga ning mesabing industriya, anting alternatibo king poultry farming, ang pong egg production, ang may apekton king bird flu karing mga labas ang banwo. At sumangid na ning bantana ng oil spill, alila ka alarma agpangking pamuntok ng iti ay Mayor Philip Nugget. Yung mga kakain regarding their safety, yung naman producer regarding their business. So it did not really bring any alarm sa akin. Para sa akin lang ang importante, alam natin ang gagawin natin at may coordination and cooperation sa mga lahat ng involved agencies at saka LGUs. Eya mo naman kalumigaga na kaimbante fish pond ay June nalos. Akin namang Minalin, safety naman rin fish pond keti. Munang-muna makatarandula rin kami, ting tilapia mi. Ing munang-muna kini, si safety mila kayong pamagpalumindanum. Bisa man manibatan mo naman king bataan ng Karelang Pandanum, secure na naman kano rin Karelang Fish Pond, uling at ilang check gates. Munang-muna tinakay man priso, pangaman ng prisong check gate, king danum. Agyang milapit king probinsya yung oil spill, makasiguro la kano rin may malanaligtas lang sa luwan at kanan, ding tilapia, iba't Minalin. Positibo yan naman kano inagit alam pasanda iniring may malin, nung sakali mamiras ini Karela. Actually, to consider, of course, my primary concern is yung mga constituents ko sa bayan ko. Pero ang malaking ambag talaga namin is yung food security ng buong bansa eh. 'Di ba? I mean, Kapampangan, lalo na ang mga Minilenyo, we are very resilient eh. Nanggaling na kami sa pagkalubog dahil sa lahar, pagkalubog dahil sa tubig, and then bird flu, swine flu, but still, 'di ba? Iba ang mga Kapampangan siguro, pero nakatayo pa rin kami at iniisip pa rin namin not just yung sarili namin, kung ano yung mako-contribute namin national. Opo. So, very positive kami doon. Samantala, sumangid na pa rin ng kapigaga na kanking fish kill karasiping probinsya, balaos pa mo rin ng pamagtindarang miyalong klase ng asan karing public market, Kalupa, king Guagua. Agpangking fish vendor ay Rose Mariano, sisiguro ng daking Karelang dealer at fresh la at safe la ring asan bayo ko nun. Okay naman po, tsaka bayo po naman mirasing kay Kenny lalong ding asan mi. Masung manibatan keng kay, keng nabotas. Nagay man po kukuha ka rin ang baluming mo, ating oil spill ngayon. Paka-check mi naman po. Ingasan mi. Ila po, eko po dapat kumarugaman niya kening Guagua kasi po pakasigurado mi na inke kami ngasan mga santing. Siniguro na muna man yung tinderang Ilota Umlas na alalang bakas ng oil spill din kayang tindang tilapia, uling Cecil Renier. Den ko kunan mi nga sanak, manibatan la kayong backyard. Si Sesendo rin. Ela manibatan kayong dagat. Wow, very safe na. Ing balik bayan ni Jane Quiros, may balik kay Pamo Manibat Angeles City bang makasaling fresh ema at aliwapang asan king Guagua. Kasi kasabihan niya kining Guagua, reng ema, ampong fresh fish. So, as of now siguro, oling reng pinsan ko taga Bataan la, actually Balanga, sinabi da okay pa naman ka nung sali. So from there, sabi ko, sige,
Kaya kapanti ko pa rin na saling asan. Magtiwala yan naman iniaalila mamisaliring fish vendor nung balurang delikado ini para karika parara. Siyempre, mumuna importanteng health da rin tao. At pamisali mo lang kung magkasakit la rin tao, di ba? Samantala, minuna na ng sinigurong Governor Dennis Delta Pineda at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR Region 3 aligtas na rin seafood money Batancang Probinsya. Alapa mo rin kanong trace na ng oil spill Kenya. At as of July 30, selyado na laring leaks king mesabing oil spill. Ako, Inke Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.